vozilo zdravstvenog centra da prođe blokiran deo Rudaračkog mosta kako bi ukazao pomoć povređenim Srbima koji se nalaze u jednoj od kuća sa druge strane mosta. S oficirima KFOR-a razgovarali su predsjednici opština Zvečan i Kosovska Mitrovica Dragiša Milović i Krstimir Pantić i direktor bolnice dr. Milena Cvetković. Milović je građane obavestio da lekarskoj ekipi i sanitetskom vozilu nije dozvoljen prolaz i zamolio građane da ostanu mirni. On je preneo reči američkog potpukovnika Linča da su američki vojnici spremni da pucaju na svaku provokaciju koja dolazi sa srpske strane. Prema informacijama koje dolaze od ljudi koji se nalaze u blizini Dudinog krša, tamo je teška mehanizacija i više oklopnih vozila KFOR-a, pa se očekuje da svakog trenutka započnu akciju uklanjanja ove najjače barikade. Meštani Rudara su zatvoreni u svojim kućama, prilično su uznemireni, a helikopteri neprestano nadleću ovo područje. Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović pozvao je KFOR da se uzdrži od primene sile i da se striktno pridržava i kreće u okvirima svog mandata, a Srbe da ostanu mirni i da ne nasedaju na provokacije. Na telefonskoj vezi je državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović. Gospodine Ivanoviću, kako vi komentarišete akciju KFOR-a kod Rudara? Izuzetno sam zabrinut zbog ove potpuno nepotrebne akcije KFOR-a koja je navodno usmerena kao oslobađanju saobraćajnice, ali je KFOR i bez te barikade i pored te barikade imao slobodu kretanja. Zaključujem iz toga samo da su ipak imali nekakve druge ciljeve. Ovakva situacija može samo da uznemiri srpsko stanovništvo, navede ga na okupljanje, a kad imate okupljene građana onda je moguće da dođe do incidenta. Siguran sam da ovo može da odgovara samo Prištini, koja na ovaj način dobit će promenu situacije na terenu, pa će onda u izvesnom smislu ili u manjem delu obesmisliti eventualno buduće razgovor o tome šta mi treba da se dogovorimo oko severa. Hvala na ovoj izjavi, gospodine Ivanoviću. Hvala.